mukomere cyane ndabaramukene mukunzi wa nyuma ko rekanze nongere nsome ubutumwa bwanyu kugira ngo wenda se bugire aho bugera. Hari abandi bambwira ati ubutumwa bwacu ntubusoma biravana n'umwanya n'imyandikire n'amakosa ashobora gukosora mu kwangana. Ubwo bigiye kumfata umwanya wo kugira gukosora inyandiko yawe birangora mujye munyihangana rero kuko nakazi kandi gasaba ubwitange. Ubwo ndumva nta mutima mubi bikorana. Hanyuma uyu aragira ati ahiwanyu ngo Felix yagiranye inama na Kambanda na Gasana mumenye icyo yagezeho. Bariya abantu banteye ubwoba. Bariya navuze bifuza ibiganiro ku isaranganya ry'ubutegetsi hagati y'abahutu n'abatutsi nabo banteye ubwoba. Ni mu kiganiro cyarimo Rugomboka, Bonheur na Gaston. Titre narayibonye ariko sinagifungura. Gusa sinabifashe nk'ibintu bikenewe. Ubu abagabo nibo baganira ariko imbwa ntiziganira n'abantu. Kuki mukomeza kwibeshya kuri FPR? Ikihutirwa si ibiganiro, ikihutirwa no guhagarika umugambi wo kurimbura abantu no gushyiraho inzego zikingira buri wese. Uzabikora wese hatitawe ku bwoko bwe cyangwa akarere ke, uwo niwe ukenewe, naho ibindi n'ubwasama. Niba bashaka kugabana imyanya hagati y'abahutu n'abatutsi nibanayigabane n'abanyenduga n'abakiga. Ibi byose ntacyo byakemura. Abakibikomeyeho barakina mu bikomeye. Bari abantu njye mbabona ku isi n'ijuru, nizere ko atari ibitekerezo bya Grex kuko byazanazana ibiganiro hagati y'ababaga mu gihugu n'ababaga hanze. Abasigaye mu gihugu n'abahunze muri 1994. Mufate model yanyu, si ngombwa gukora ibyo abandi bakora. Naho Makanzu aravuga neza ariko burya ubuhamya bugira agaciro iyo bwanditswe cyangwa buvugiwe imbere y'umunyamategeko. Musabe abahanga mu by'amategeko barebe neza ko ubuhamya bwe bwazifashishwa n'igihe yaba atakiriho. Icyatuma butifashishwa kiveho. Makanzu yashimye Grex cyane. Nge mbashimira ibyo bashoboye kugeraho. Ibisigaye umunzane wanjye no muheto, abatazi gufora ntituri kumwe. Kubirebana no gutogota mu kibuno kwa FPR ni hame. Nabivuze kera ko yabuze abayirwanya, maze rero muvandimwe muri iyi ntambara nimugira misinterpretation y'impamvu y'intambara muzatsindwa kuko ni nacyo cyabatsinze kuva kera. Impamvu ikomeye y'intambara FPR yayibahaye kuva kera. Felix yayisubiyemo mu rugendo arimo ahiwanyu, kandi yaba Marara Mari na groupe ye Samukaitate n'abandi bashyizeho iherezo. Ntimugakomeze kwigora mushakisha ibindi. Ari bariya bazana ibyo gusangira ubutegetsi, kwisubiza ubutegetsi cyangwa ngo urubuga rwo gukoreramo politiki, biriya ni ukuyobya abantu no kubarangaza. Ni diversion kandi ntibikwiye kwemerwa. Chaque mot compte, narabibabwiye. Buri wese ubu ari gushakisha aho yabohera undi. Niyo mpamvu kuri Marige nitaye ku mugambi wa genocide, naho kuri Gihana na Marara nkita kuri ideologie supremaciste tutsi iyoboye u Rwanda rwa FPR, ariko cyane kuri Gihana. Iyo ideologie ikaba ijyana kuri genocide. Ibi kandi bikaba bikubiyemo ibyabavuga ngo hahozeho FPR nziza, n'abavuga ngo umubi ni Kagame, ari nako bashimagiza Museveni. Iyi ntambara isaba kwirinda amakosa mu kibonezamvugo. Yampaye nkawe. Okay, nimuguka ndabihuza na discours ya Dumbuya, projet Kambanda et projet Bonheur et confrère. Okay, muranyihangana mba ndi gusoma ubutumwa bwanyu, kandi nababwiye ko nge nta butumwa bwo kuvuga ngo ibiki n'ibiki ngo turanywera turagira gute. Ubwo butumwa ntabwo njya nakira, urampamagara.
aragira ati ni impamvu cy'abanyarwanda tugomba kwitandukanya n'ibitekerezo byo kwikiza Kagame ngo habeho ibiganiro n'abajenerali ba FPR, ibitekerezo byo gusaranganya ubutegetsi hagati y'abiyita abahutu n'abiyita abatutsi, ibitekerezo nise ibitekerezo bya ba papa, ibitekerezo by'u Rwanda rushaje, ibitekerezo bitakijyanye n'igihe mu mvugo ya Mamadou Doumbouya. Turifashisha ikiganiro cya Alain Foucault, Niger, le dernier combat de la France en Afrique. Koko rero igihugu cya Niger cyamenyesheje igihugu cy'Ubufaransa ko gicyura ugihagarariye muri Niger. Ubwo busabe buteganywa n'itegeko kandi iryo tegeko rigateganya n'ibyakurikiraho igihe ritubahirijwe. Igikurikiraho nuko uhagarariye igihugu wanze kubahiriza amategeko amugenga yamburwa ubudahangarwa agasigara agengwa n'amategeko asanzwe agenga abinjira n'abasohoka, bityo agasigara ari umuturage uri muri Niger mu buryo butubahirije amategeko. Wari uhagarariye Ubufaransa aho kuba ambasaderi wa France muri Niger yahindutse ambasaderi wa Macron kwa Bazoum. Ibintu bitakwemerwa. Amasezerano y'i Vienne ku birebana na relation diplomatique arasobanutse, ariko aho kugira ngo Ubufaransa buyiteho bwazanye ikibazo cy'uko Bazoum akomoka muri ba nyamuke. Abatari bake mu banyarwanda bemera Bibiliya, abandi ni abanyamategeko. Handitswe ngo ntisimburwa na mvuze ngo cyangwa nyamwishi ivuze ngo, USA cyangwa FPR ivuze ngo. Mu birebana n'iyobokamana nyamwishi ntigira umutima nama. En matière de religion, la majorité n'a pas de conscience. Mu bihugu bigendera ku mategeko, yaba umusirikare mukuru cyangwa perezida ntawemere kuvuguruza itegeko rigikora. Itegeko risumba inama, risumba amarangamutima. Abatubeshya ko ari abanyakuri n'abademokrate twatinye kubita abanyabinyoma, ariko iminsi iturushije ubugabo irabatamaza. Ikibazo cya Niger ni urugero rwiza kubiyita abarimu bise. Ikibazo cya manda ya gatatu ya Nkurunziza na manda ya Kagame na Museveni n'urundi rugero rugaragaza ko aba bantu ari abanyabinyoma, abantu bo kutizerwa mu birebana na modeli y'imiyoborere izaranga u Rwanda rw'ejo. Abategetsi b'Ubufaransa bumvikanye bavuga ibyihirikwa ry'ubutegetsi ritemewe kandi ridakurikije amategeko, illegitime et illégale. Mu yandi magambo, kuri bo hari ihirikwa ry'ubutegetsi ryemewe kandi rikurikije amategeko. Iryo nta rindi niririnda inyungu zabo, inyungu zibangamiye izabene igihugu. Macron ati twapfushije abasirikare benshi kandi iyo tutahaba Mali na Burkina Faso ntibiba bikiriho. Ikibazo kibajijwe, umuzo w'Abafaransa wakemuye iki? Byageze aho Macron yita abantu ko ari abiyita abakunda Afurika, prétendu panafricaniste. Byafashwe nko kubita abana bagomba gucungirwa hafi, bagomba kwigishwa byose. Alain Foucault ati igihe kirageze cyo guhangana n'ikibi, kwerekana neza, determine gitera y'ibibazo byacu n'imizi yabyo, cause et racine, gushaka umuti nyawo, gushyiraho umushinga ukomeye utubereye ngo tubashe guterera umusozi tugere ku mahitamo mazima, amahitamo yacu. Umushinga uduhuriza hamwe, guharura inzira zacu nta pfunwe, guca iminyururu ituboshye, iminyururu iri mu mitwe yacu, iminyururu imeze nk'indogobe iziritse ku ntebe ya plastiki.
koko rero u Rwanda rugeze mu ntambara ya nyuma. Intambara yatangiye mu gihe cy'ubwigenge, aho abakandamizwaga, abanyunyuzwaga bavuze bati turarambiwe, turananiwe, natwe turashaka kubaho twigenga. Abatware bati mumenye ko ntacyo dupfana, kandi niba mutabyemera mwirengere ingaruka z'ibizababaho. Aya ni amateka twahishwe imyaka myinshi, amateka twari dutangiye kumenya mu myaka nk'ibiri, ariko yashimangiwe n'imvugo z'abantu ba FPR bari mu buyobozi bw'igihugu, bigaterwaho umusumari n'ubuhamya n'imvugo za bamwe zimonogoje muri uku kwezi. Byose bigasoza twanzuye ko igihugu cy'u Rwanda kiyobowe n'abahezanguni biyitiriye ubwoko bw'abatutsi. Abahezanguni bashyize mu murongo wa politiki kwica abitwa abahutu mu mugambi wo kubarimbura cyangwa kubatubya. Uyu murongo ukaba ufitanye isano n'uwabasaza ba kera bavuze ko abahutu n'abatutsi ntacyo bapfana uretse ubutware n'ubuja. Umwami Ndahindurwa yarabihamije mbere yuko atanga imvugo n'ubuhamya bwa vuba bw'abantu ba FPR. Yarabihamije kugeza aho ngo abatutsi bari mu gihugu babeshwa ku birebana n'impamvu y'intambara yo muri 1990, kandi nabo barafatwaga nk'abahutu bagomba kwicwa. Ikibazo cy'abaharanira uburenganzira bwabo mu myaka ya za 60 cyahinduwe ikibazo cy'amoko no kwamburwa ubutegetsi. Muri 73 abahiritse ubutegetsi bazamuye ikibazo cy'amoko, bongeraho n'ikibazo cy'uturere tutabaho kandi bitakunda. Mu mwaka wa 90 hadutse akagambane mpuzamahanga ko kumunga no kwigarurira Afurika n'akarere kacu by'umwihariko. Abari bazanye izo mpinduramatwara nibo bari barafashije banubaka modeli y'ubutegetsi bwariho. Bati turashaka amashyaka menshi, utabikora nta mfashanyo azahabwa. Ibaze France na Belgique bakangisha Afurika imfashanyo kandi ari batunze arabwenge. Biblia ivuga ko iyo shitani yavuye mu muntu yagaruka agasanga inzu ikubuye, akabona aho yinjirana ubukana buruta ubwa mbere 7 inshuro 7. Kubari mu Rwanda muri 90 intambara yarateye ngo itanguranwe n'amashyaka menshi. Inyito y'intambara FPR yarayibeshye. Ubutegetsi bwa MRND nabwo bwemera kubeshywa cyangwa kwibeshya ku mpamvu zizasobanurwa n'amateka. Intambara aho kwitwa intambara hagati y'ibihugu nk'iya RDC na M23 yahawe izina ry'intambara ya leta y'u Rwanda n'impunzi z'abatutsi. Nyuma iba iyo gukura ubutegetsi bubi bw'igihugu buvangura amoko n'uturere, butubahiriza uburenganzira bwa muntu, butagira demokrasi. Iyi nyito niyo yashituye abatakundaga MRND biroha mu byo batazi, barahinda karahava. Bukeye bati ni intambara yo kurengera abatutsi no kubasubiza agaciro bambuwe kuva muri 59, bagakurwaho akarengane n'igisuzuguriro. Iyi mpamvu niyo yazanye ibice hagati y'abahutu n'abatutsi, izana ibice hagati y'abiyise abahutu nyakuri n'ibyitso by'inkotanyi. Birangira intambara ibaye iyo guhagarika jenoside. Ubu imvugo ya FPR nuko mu Rwanda nta ntambara habaye guhagarika jenoside. Ikibazo cya politiki gihindurwa ikibazo cy'ubwoko. Ubwoko bwica n'ubwoko bwicwa, kandi biba politiki n'ingengabitekerezo iyobora igihugu. Ingengabitekerezo igamije kwigizayo no kwikiza bamwe. Ibi bintu rero ni ibintu bikomeye cyane kuko bifitanye isano n'umugambi w'ibyaha byibasira inyoko muntu. Ibyaha bya jenoside nka gahunda yateguranywe ubuhanga
ngo ishyirwe mu bikorwa mu ibanga rikomeye. Guhitamo ijambo ukoresha no kwigizayo irindi bigira uruhare runini mu gutsinda intambara no kuyitsindwa. Dufite urugero rw'abagaragu 12 b'umwami, urugendo rwa Habyarimana muri 1990, urwa leta y'u Burundi muri 2015, urwa Felix wa RDC muri 2023. Mu minsi yashize twumvise abantu bafitanye ikibazo na Kagame. Mu bihe bya kera bavugaga Kagame n'abicanyi be, ubu baravuga Kagame gusa. Twumvise n'abadukanye gusaranganya ubutegetsi hagati y'abahutu n'abatutsi. Ibi ni ubucabiranya bwa politiki, kuyobya abantu, kudakura mu bitekerezo no kutigira ku mateka n'ibibera mu isi. Umuvandimwe Foka ati ijambo ryose muri diplomasi rigira agaciro. Mu ntambara zose cyane cyane ihanganishije FPR inkotanyi n'abanyarwanda, ijambo ryose rifite agaciro kajyana ku gutsinda cyangwa ku gutsindwa. Abanyarwanda dufitanye ikibazo n'abahezanguni biyise abatutsi n'abahezanguni biyise abahutu, ariko ubu tukaba tubangamiwe bikomeye n'abahezanguni biyise abatutsi kandi biyemeje kurimburana n'imizi utabayoboka wese. Bityo iyo uvuze ngo urashaka kwikiza Kagame, uganire n'abajenerali ba FPR cyangwa ngo urashaka isaranganya ry'ubutegetsi hagati y'abahutu n'abatutsi, icyo bivuze nuko utumva cyangwa wirengagije nkana ikibazo ku mpamvu zizwi na benezo, ariko zitari kure yo gutera ingabo mu bitugu abica abanyarwanda. Ntibisobanutse uko wafata agatsiko k'abicanye un groupe terroriste criminel et génocidaire ngo ugiye kuganira nayo, ngo mugiye gusaranganya imyanya y'ubutegetsi. Jenoside ni ikintu gikomeye kandi amategeko yarabisobanuye neza. Amategeko y'u Rwanda n'amategeko mpuzamahanga arasobanutse.